Senomor telo Arab pemik katel dia katunya paling pengaruh tung situ ngatunya saya tak ikende imaleng je karo katel dia kan ongkuan kak katel ni kanya ku tak tunya raja bi sampean katel ni kemun bus memang kena ke bay pak juta kak mun stainless belum juta keng make katel hargana belum juta sabak pengen bong maleng tak ndek ngalah kak apa na boleh keng pah ngalah ibri imaleng sapora ya kalak kakelik sapora lain de bay kak apa na boleh keng pah maleng ngeco katel sak ke bay suruh numpak tak ndek kak iki ana apa gula mik ngabala kau lubun sampean mak le selamat telok ko tu kalako karena mun almarhumin almarhumat mungkin saya khole nikah la jelas selamat kak amin ko kak nih almarhum Arsaji bin Marhawan nikah la jelas selamat benih nikah kak nikah ki abid saya mati yang benih to kok nyogu nikah saya khole ben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah sadaqallahul azim. Salawat dan salam mukete pada anjunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apa takawula anjunan dari petengah buduh dek kata orang ilmu sekak dimma kalaban ilmu sebab tak Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng anjunan bisa abitaaki antara halal kalaban haram antara hak kalaban batil kalaban raja pengarep sateja sehadir semua keateti dari kelompok orang-orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Fawaid kak dinto ajlasaki dakhalan nasun nar ala thalathati abwabin manusia kak dinto masuk neraka akhirat kak dinto beda telok sebab beda telok labang saat tiaki kau leban ajunan masuk ke neraka setelok kak dinto manter bi kau leban ajunan bisa sempangin sehingga mana bisa telok kak dinto kau leban pancenengan nyimpang maka tak burung boleh kau leban ajunan selamat dari neraka Allah amin Allahumma. Dan kula selalu ngabala iman kak diman Bapak Ibu asli nah kau leban pancenengan serabu kak dinto tak kira burung saya masuk swarga pasti masuk swarga amin Allahumma. Apa sebab karena swarga kak dinto sepertama kau leban ajunan andi iman lakona bagus dua ni kesarta masuk swarga maka Allah ada dalam Al-Quran illal ladzina amanu wa amilus solihat manusia saja ni langsung masuk neraka kecuali orang seandi dua hal atena iman lakona bagus iman lakona ateh kebagusan ni kalakona badan kalaban bahasa lebih singkat takok dek Allah takok takwa gak dinto ampun mencakup kedua-duanya makanya definisi daripada takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi ngalako sateja perintahna Allah ben ajawi sateja larangna Allah agama Islam Islam gak dinto japon ulama dari istislam ngamri selamat atena iman kalakuan na bagus tak burung kaula ajunan pasti masuk suan lah cuman cepon ulama saya kata roh kaula panjenengan ni kebeni cuma terus swarga tapi terus tak masuk neraka karena makin jelas masuk swarga kula ben sampian keng mun andi dosa saiki bah maka sebelum ka swarga cangkrep gelu korsep gelu sasa gelu kan neraka aslina Islam ni mun masuk neraka tak abid kak dan kula teman ngiring hataman kitab jimin dek Haji Maimun kitab Mahasinus Syariah beliau bahadabu cong cek saking ngakui bahasa soko benah orang Islam je masuk neraka je tak abid
Orang Islam je masuk neraka paling abid cuma petong ngare. Bemak bunga adaptar kan. Aduh macam sekejap ning petong ngare engko. Orang Islam gak dinto masuk neraka je pun kemaimun cuma petong ngare. Mun sampai lebih dari petong ngare gak dinto beni Islam. Tak kira orang kaki aja pun. Tetirek Islam ni gak masuk neraka setengah are, saare, telo are, pak are. Batas paling akhir petong ngare. Mun sampai lebih di petong ngare tak kira orang kaki di neraka ni kalau beni Islam kafir aja pun. Salah strain ada bu gak dinto kemaimun pak. Ada bu situng ayat dari jabun Allah dalam Al-Quran. Wa yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Ben saareh neraka kak dinto persis beda ben 1000 tahun ia dalam dunia. Burung saya daftarnya. Macam nung nekak lagi nepen bi hule tulis ngono. Tak usah petong 1000 tahun kak. Tak usah petong tahun. Tak usah petong bulan, tak usah petong hari, tak usah petong ngecem beda neraka. Ebang labengan neraka ni kepada malaikat Zabaniyah. Satu aja orang saya masuk neraka yang kui situng sandal saya sediaki khusus ahli penduduk neraka. Sandal kak dinto yang kui bi orang saya masuk neraka. Pak de pang soko kita de pak de ke sandal lah. Ken ia bengaki ia tasa oh tekalangal kal singang kuya ni kak. Kita masuk ke neraka ki luar ni kak. Katina apa kula ben sampean mun masuk ke neraka? Pramila kak dinto. Kau leben panjenengan mun masalah swarga kutu husnudzon ke Allah kutu coba penyangka tapi beni untuk asah at-tasahul fid din pah panggem pangaki punten kau leben sampean yakin kelaben kebagusna Allah kelaben rahmat Allah pasti masuk swarga amin Allahumma cuman pangatero kau le ajunan beni cuma masalah swarga tapi kau leben ajunan anyukon ke Allah mantir tak terasaan neraka make sekejap amin Allahumma la Ibnul Qayyim Al-Jauzi kak dinto anya taaki neraka kak dinto masuk sareng manusia bitalasati abwab kalaben telok pan berempan labeng telok labengan neraka ni kak sepertama ala babis syubhah manusia kak dinto bisa masuk neraka gara-gara subhat. Kenapa subhat kak dinto? Perkara tak jelas antara halal kalaban haram. Kalau aku subhat nih kak nika bisa masuk neraka kak. Maka aku leben sambian untuk tak teti tak ngalako dek kaseannya masubhat maka ketika tabangki keleban subhat langkong saya langsung entar kasih yakin saos alandu tabunan are mun engko alandu sekalian naki are macam tepak katandi macam tepak goreng ini kesubhat nih kak maka caranya sambian tak jelas mun lepas dong bedegeri so paki elandu kak berarti lah jelas ngeco ni kebeng kita tak temu keng mun engko alandu sekalian naki macam ki tandi tapi macam tepak gadi goreng leh subhat ketika dinto pun Ibnul Qayyim Al-Jauzi atetiaki kau leben ajunan masuk neraka carana hindari subhat kak dinto kalaban cara ukhidha bil yakin kalak kalaban selebih yakin carana tikal tak usah ngalak selanduan naki lah cukup selanduan mangkian seelandu se subhat tak usah galak ketika tak alandu boleh kan pah yakin cek ding abe se galak ni kak jelas lagi kak. Makanya dalam kaidah-kaidah fikih ketika berhubungan kelaban perkara syak mang-mang maka kau tu kalak kelaban yakin. Nggih. Saya yakin saya kak dimaan kau tu kalak sedidian. Orang ngabajeng Allahu Akbar kapan mancing engkau oleh telok apa oleh empak. Saya yakin telok maka kau tu kalak kalak sedidian. Artinya mun kalak telok sampian nambai saroka ataki. Tapi saya kalak si dedian ni kemun bajeng, keng mun otang ko tu kalak si benyaan. Mungkin tak ada tu kok pakai bajeng, pakai kalak, pakai otang, pakai kalak si dedian gitu ya. Engkau andi otang 500, apa andi otang 1 juta? Unjuk dia yakin andi otang 500, wah. Ni kau mang ni kalak si dedian, khusus otang ko tu kalak si benyak. Mpian kalau pai, kau andi otang dan jelas andi otang. Keng jumlahnya kalau pai, apa petong polo, apa petong atus. Muntro yakin aku tu kalak sebanyakan otang petong polo jadi petong polo. Keng mun bajang kalak sedikitn oleh telok apa oleh empat. Oh oleh telok kalak sedikitn. Mun otang kalak sebanyakan. Paham gak ki? Sehingga ketika kak dintoy kelako kau leben ajunan, kak dintoh bekal teti orang yang terhindar dari kelakuan subhat. Insyaallah selamat dari bangla-bangan neraka pertama. Amin Allahumma. Senomor 2 eki kak dinto as-sahwa wa huwa awrasat taqdimal hawa ala taatillah.
Nomor dua, sebiasa ada tiaki manusia gak dinto masuk neraka as-sahwa. Napa? Ngalakmannya mana aba kardiman yang ring benggalan karpa tibi pokok nyaman. Eki na bangki? Engaki corona di bering masyarakat kan boleh. Untuk menghadapi corona kita menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak 3M. Kuleban sampean esro aja ga telo M saya pusat ngalak 17M. Nika kan ngalak karep tibi nya mana? Bantuan dana sosial 17M kakak nika tibi minta aleduk tabung saya kon. Kuleban sampean telo M atas 17M kakak ka? Sa M nika 1000 juta ka? Mun pah telo 17M nika tibi mun sampai aku beli cendul ngambang soko bener. Maka ada syahwat, maka ada kenyamanan sampai toat kak dintoy pelang. Syahwat, nafsu nih kesitor kadang makala kau lupan jenengan. Mangkana gulan di tatangga gulan ni kang ngocak senikah. Cong, orang jemun ki odi nak, bi nafsu je benih karo ekiba, eteng benteng aki. Kuluban sampian ki odi ni bi nafsu benih karo etang kelantang, eteng benteng aki bi nafsu. Eki na bangki, tore, sepaling tampak kau luban sampian kak. Nafsu ni ka masalah dunya. Sapora tak langkong cek gula kutu malai tangki kak punten tak niat abahasa saya datang gula ngabele ka abak tibi salebih nami pola semerengaki bede sita buka keberengan hidayah bi Allah pah ipa saya kapi amin Allahumma. Gula ban sampean ni kan cek lebur ka dunya tangki kak. Termasuk senuguk mik ne. Ilong bolong belum tentu ya bi kapi esabek kapan banyak mate. Kan senik kesebiasa. Tak terasa kan melok nyiksana melonya arena saampuna seda kula ben sampean dunya erpu bina foto mun parlo eka tokar mun tak untung ring tua ki ipesuen biana mergo na papan takai papa aja lambat tai bagi ki oding tak atau kata la papan takai ka papa aja salah senyari papa si melarat papa ni kak mati erpu papa ngi bidik papan takai masalah dunya ni kak mangkana kula ben sampean kak di lembab masalah dunya ni kamun tak lero epa buta sareng nafsu. Sehingga gara-gara tunya kau leben sampean tak bisa apitaki antara halal kalaban haram. Gara-gara tunya terkadang kau leben sampean sampai elang bektona ibadah. Ku leben sampean sering bejeng bektona ibri rekare. Iki na bangki. Bejeng esena landu. Bejeng esena saka. Bejeng esena binis. Allah kapan jaga kalau pay Allahu Akbar oleh telo oleh empat angkot. Mi bisa kelero karena saya pikir bejeng benih saya buaki tapi saya berde luar bejeng lebih pak bejeng di masjid tu pak genteng berdalam putut kayak itu poy ada rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan nah bejeng pamari saya baca imam la ruku kalau pai kita baca Fatihah hegi na bangki mangkana makro abejeng ibu dina tulisan cang kitab Fathul Muin hukuma makro al mukhattat alaihi al mukhattat bihi al mukhattat anhu nika hukuma makro makana sampean mun bejeng cak ampo abri cak ngakui kalampi sa ibu dina beda tulisan nggih cak dengan bejeng sa ibu di pah beda bacaan mi ngimam mi kaos sa beda bacaan kecap manis cabango iku pa kumede budi sa baca ka ki sampean tak aroma saya budi ni kada makanya sampai mangken kan sani sampai sajadah ku bade sajadah polos kan aslina makro sajadah bade kemper ni arapa karena kula ben sampean abejeng make adup ka bebe benih keng khosok mitong beung beung Mekah bulan ning belu tung 2 3 4 tung 2 3 mi ning belu pa kemet saya bitong kapi iki na mangki pramila kak dinto kula ben sampean ongguan deh kak abah kula ben sampean ni kebenih keng itu orang bi setan kak terutama ibadah masalah bejeng karena bejeng ni ukuran selamat kula ben sampean makanya kula ngabala mun reng matura pasti selamat karena abejeng kapi masalah etrema tak etrema na bajang pangeran pun ki sepenting lah abejeng kak sepenting lah pasae sepenting syarat rukunah patepak kula sesering mangki abejeng ni keni bini cangkem mampu bedai luar kan mangken oba huk mun cangkem padang bejeng ampian tasa kan deki oba kula sering mangki kek laki abejeng biasa nah sokot apel kot gerik enggak ni kewajib apel kot karena ketika sujud nikah kudu ngadep Ka'bah kapi sateja nih kudu ngadep kiblat kapi sateja anggota bodon cetak tanang termasuk kriking sokoh ni bisa eda buaki ngadep kiblat mun apel kot mun tak apel kot tak sah karena tak ngadep kiblat nggih laki mun bini kula tak oning kan dilem ruku mun tak keng sok ka ruku nadanya
Keng mun se aroma sesampian mun salat buk pah kriking tak pelkot ding sokoh pelkot kendeki karena mun tak pelkot tak sah nikah mun soko neki lemes bisa pelkot keng mun lakar legere ngatak cek paksa takok golpat ka engki engki karena cepon fikih idza doko ittasaah idza ittasa'a doko mun orang sehat hukum mabra keng mun orang tak sehat hukum masih demang saking belesa Allah mun ki lemes pelkot keng mun legere cek paksa aki takok colpak kriking sambian pah cetetan lagi tak kiba tak ning kiba bojang boleh nih kan keng mun si bisa ubah jadi nikah sepenting bojang nikah napa sesuai kalaban syarat rukun terima tak terima napa cepon guste jadi sepertama ketina apa cangkem sing bini kula teman mangki tak oleh beda luar defuk jadi sampean mun bojang kudu aku dungan gelu sebelum marukuan mak le cangkem ni kata ketela baru pah rukui nomor 2 sokoh kriki nomor 3 kula sering mangki tak tumak nina ka rukun ni kada dari rukun situng ka rukun lain nika kutu epesa kalaban tumak nina kutu epesa kalaban nengeneng mun tak nengeneng sampean berarti rukun nek sambung mancing nih paharuku Allahu Akbar nika kutu ambu kan lu make tak cak maca aku kutu nengeneng bacaan sunat nengeneng wajib ini contohnya kamera tor oke aba mun ditojuk mancing tak nuro elang cedak ke sengucak nih dan san temu ingat kak san temu ingat thank you kak ibadah sekejap long polong mik polane ketetidan cilen kau leban sampean selamat ya juran Allah jadi nih bajang nih kesampian kotuh ketika intikol ngalle dari rukun situng ke rukun selain kak dinto kutu ambu galu Allahu Akbar nika kutu nengeneng galu saktatan biqadri subhanallah maki tak cak maca nengeneng kangki karena maca sampean sunat subhana rabbiyal azim wa bihamdi macang kita macang ki secara hukum fikih king nengeneng wajib sampean dadi tak oleh langsung pah jaga mun seni kata asa Allahu Akbar sami Allah ni kata asa seni kecukan ketika jaga sami Allahu liman hamidah ni kudu intisab cik cik tak oleh aku lian sekali bahkan japon ulama mak kita andang tak oleh aku li kalaben rakirah subhanallah terkadang kula mangki bade fetena nengeneng king taneng aku li Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allah apa? Enten ambue, bener keng tak oleh arako kan? Keng mun arako ada cinengan nenggelu, coba purung ngaki bersama Allah. Kan terkadang dia tersumpah kebebo sama Allah. Ini kata sah pun ulama, karena berarti sampean tak tumak nina, tadi i'tidal bajengah. Paham gak ki? Menterbi Allah samarin nikah, selamare mare kak. Samarin mangken sampean menter bisa angalaku nih, sehingga long molong mik pola gak ditutilan jalan selamat. Sepertama. Cangkem kula ring bini sering mangki luar nekah mun Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i kan itu tak sah maka dengan mangken obahu nomor 2 sokoh tak apel kod kak terkadang sering mancing apa boleh bah ngangkat tak sah gak iki jadi kan mangken kliking sokohnya kudu pelkot paling didik telok mun bisa kepi keng mun lakar gera tak bisa tak napa bagi tak pelkot kak iki pas nomor 3 sering mangki dan gula banyak orang ini kayak dalam masalah tumak nina ini kata ada ampo pah terus-terusan Allahu Akbar sami Allah dan ini tak sah kak jadi kau tuh neng Allahu Akbar neng kan sami Allahu liman hamidah pada makin terawih kak mungkin benih kalau bajang biasa makin terawih pada tak sah makanya aku sering ngebela terawih kak dinto mun abid gelu tak pati saya ini sermakmu makin mun kencang gelu tak sah mungkin apa ki abid gelu nih ser karena sama pun kan bodoh yang bini ngandung badar yang laki tak ngandung yang asam urat kolesterol kencing manis kencing pakak kencing celok kabeh dadi mun ngimami tarawih cak bitabit benih karo kanto make compok ka elang makmum mah pas baca al-baqarah bah lagu nama alhamdulillahi rabbil alamin ibu di bah ngocak billahi ku malam tak abalia kiai ku apa aja macam elang makmum ka iki benih karo sing ngode make setuan nyimpang ngale tanya ki arah apa bah habis kalau ya ada awan temur kencang ngale ke temur mbak oleh semalam temur bah tak pernah lagi bah cak le kencang me tak pernah bah kencang gelo jo kok kita takbir la sujud kale imam ngale ke masjid lauk bah cocok mun disemi cocok bah le di satepana arah apa bah salah ngala ning menem iku mari na tarawih ki yang kai kolek Bon, apa dia boleh?
Dadi kaula ben ajunan nafsu nih kak, nafsu pon. Dadi abeli boleh beng labang nomor 2 masuk ke neraka kak dinten apa? As-syahwah. Terkadang kenyamanan abek nih kelebih esari bi kaula ben sampian sehingga kak dinto atetiaki aurasat takdimas syahwah ala ta'ah. Sehingga terkadang kaula ben sampean maka ada kenyamanan abek kaula tibi etembeng to ada ajunan epon Guste. Kan terkadang kaula ben sampean sengka se abu aja ngah. Pas adzan Allahu akbar dikira penang tenang gede sekejaki kena ala abu aja ngapa hatang edo. Jaga kolema pramila gak dinto cepon ulama ni kemun bisa tore perangi kak tore perangi masalah dunya mun bisa tore perangi benih tak oleh lebur ka dunya keng margana dunya saya ngajak sampai kau leben ajunan entar dek ke haram margana long molong dunya saya ngajak sampai bejeng tak ikelako pahi kulepai margana lebur dunya saya ngajak sampai pah tak oning halal haram karena kau leben ajunan bekala beli dunya tak kira hibah kak iki na bangki langobu mobil sampian sanga kak pas sete rumah sakit Sampang dari Sampang kak kanto maki mobil sangat tak kira gelem mobil ngiba kak nakin ambulan sing ngiba aki iki na bangki lada pak kak kanto mayit mobil sangat nikah terakhir numpak kendaraan iki ba ke kuburan mobil tak kira gelem maki sangat ngiba nakin katel sing ngiba aki kak mangkana kudu sering ngabala iman ka aman mun pikir dunya paling pengaruh nikah katel nih kak apa sepertama tungsit tunga tunya sebengal ngater sampai kalau bengkoburan di budi cuma katel mobil tak gelem kak nomor 2 arami katel ke beliau pengaruh nomor 2 tungsit tunga tunya semai ngak ke Allah ni katel tunya selain maloppa ke Allah PC maloppa ke Allah TV maloppa ke Allah HP maloppa ke Allah katel mai ngak ke pangeran kak pan ngetelak katel ya Allah idina kana aku leku ego hari ya saya sedekah kan ini nomor 3 arab pemik katel ke tunya paling pengaruh tungsit tunga tunya saya tak ikenda imaleng je karo katel dia kak ongkuan kak katel ni kanya ku tak tunya raja bi sambian katel ni kemun bus semang kena gebay pak juta kak mun stainless belum juta keng make katel hargana belum juta sabak pengirin bong maleng tak anda ngalah kak apa na boleh keng pah ngalah iberi imaleng sa pora ya kalak kakelik sa pora lain debay kak apa na boleh keng pah maleng ngeco katel sa gebay suruh numpak tak anda kak iki mangkan mun sampean beli Avanza saya tak lim cukup je sak kasak beli katel boy kak iki lah sampai ada jeneng langger mak le dadi paenga ya Allah saya tompak aria kan engki kak iki na bangki pramila kak dinto selain kamma bedenoro ing marga dunya kula ben sampean terkadang kula pae kabeh kak iki long molok sapora kak kula pidato sene kampian paham bu sing ngalak derep degi beni kula ben sampian kula pidato sene kan nih marga maka ada dunya cek sampai akhirat kak dintoi buang sehingga pada anjelen pesemangat alako kak karena bisa teti akhirat dunya na sampian keng marga na dunya sehingga akhirat cek korban aki pelan kula pidato saya ngajak lebur ka dunya cak anu ka dunya mulai leku paham bu sing ngalak derep sampian pah dilangker tak turun sekali mulai kol 6 sampai duhur pah tasbih poter deh njak matuan leba di bunte pertanian pah ngocak poter tasbih cong pan lapar deki kelat tasbih na iko mun tak toras sering kuring tasbih rek naring ya punten kau leben sampean alako cek manusia ka keng mun bejena abejeng tore sabe gelu ka mun bejena Jumat sabe gelu bejeng artena mun bejenah ibadah ke pangeran ibadah pakai ada lain ada kita terus lagi boleh kan terkadang saya biasa kan aku leben sampean nih kebejeng bektoi bidik rekare thank you kak lamare alako bede bektoi rekare pah bejeng tore abejeng gelu pah alako marina makle kau leben sampean odik sekejap kadin to tak kasta masuk ke akhirat karena tak burung ku leben sampean bekal mate keng bektona tak bangki kak pulan ki sehat pulan ki ngode kula kar bedo hubungan nang ngode ben mate kak sake ada hubungan mangkan japon ulama kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asahin min ad-dahr banyak orang beres mati tak ada margana kak ya banyak orang sakit tak den tak lemat ya tina cak cekel kula mati tibinya ya banyak saya tua tak lemat sing muda mati ka ada tak benih margana umur kula ni pulang ki umur 30 tahun pada tak bangki cak mati di budi kak iki dia ada mama tidak ada deh ntar dah ada yang lekal pati ada nak dah arami tak cekal paum berboy gila semoga abi Allah sehadir nikah betul orang selamat kapi amin
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sehingga kau leban ajunan teti orang seselamat dari dunia selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Senomor telok al-ghadab. Cepon Ibnul Qayyim al-Jauzi wa awrathal adwan ala khalqihi ta'ala. Senomor telok saat ditaki masuk neraka nikah perasaan pegel ke makhluk Allah sebedaya te becik kata tangke becik kau orang lain saya tak pada telok ni kecoma bengen neraka Cepon Ibnul Qayyim. Sepertama napa? Subhat tak jelas halal haram kalakoh ni bisa masuk neraka. Cara nak tinapa? Tore mun tapangki keleban subhat kalakoh se tetia perkara kuleban sampean yakin je tak salah. Senomor dua apa? As-sahwah. Kenyamanan dunia nikah. Sehingga kau leban ajunan maka ada kepentingan pribadi tempong tok ada ke Allah Subhanahu wa taala. Senomor telok apa? Al-ghadab, kotor ate sehingga auratsal adwan ala khalqihi ta'ala. Dari pegel ate ni ka abe terkadang kau orang lain pahan di perasaan pegel andi perasaan beci. Kak dintoh telok sida tilan-tilan kau leban ajunan masuk neraka. Pramila kak dintoh semoga telok beng labengan neraka ni kebi kau ajunan bisa ditutup. Mun telok kak dintoh bisa ditutup kak. Sepertama ajawi perkara subhat. Senomor dua kau leban sampian maka ada taat ke Allah tempeng maksiat. Senomor telok iki kak dinto aja ga ate berseda ke makhluk Allah maka kau leban ajunan bekal selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anapa gula mik ngabala kau leban sampean mak le selamat telok ko tu kalako karena mun almarhumin almarhumat mangkin saya khole nikah la jelas selamat kak. Amin ko kak. Nih almarhum Arsaji bin Marhawan nikah la jelas selamat. Benih nikah kak nikah ki abid saya mati yang benih tu kok nyogu nikah saya khole betul. Ini nikah asmana si badan nikah lah nikah tak angin nikah ki. Munlah saya nikah tak usah bahas nikah lah jelas selamat. Amin Allahumma. Anak peten gula mik bengal ada buaki jelas selamat. Kulit mada pak ada guna Gusti Kanjeng Nabi. Benih cang kula tibi benih Kanjeng Nabi sadabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Orang mate ni kama kitusan anung gunung keng mun bi seo di pah iya hole pada ben mangken. Engun cenga kita tangka. Kela baca tahlil, baca yasin, baca Fatihah. Pah irbai ketimangken. Orang daripada kita ajunan neka ikan niat kencernak ikir makin almarhum Arsaji maka almarhum Arsaji kak dintoh banyak tu seumpama nasesete kalau ben itu aki ketika gelak nikah gemet tu sana tidak sekali umpama masuk ke kuburan kak dintoh kencerna tak apa banyak kalau ben ikir kenceran kak dintoh sateja kencerna depa ada kesete kak dintoh. Amin Allahumma. Makanya cek kalau pai kak mun andi banget sepo sete cek kalau pai kirimi Fatihah cek kalau pai rebai sodako mun sampean sodako sebut asman ring tua ya rebena tang bapak dia enten benih pahe kalak bapak kabeh kenceran reka king mun sampean oleh kenceran saya bujukan ekere maki karing sepo mangkan orang lambak kan mesen saya ngacong mun malam Jumat beda tamoy tuli pa keluari aing maksudnya banget tua sero rebai mun beda tamoy malam Jumat tuli pa keluari aing pala aing seleko eman maki sening beki ambo cak aku ndak seleko je kopi kan bisa ending jette ya pada seleko eman makete bagluan ya pada te eman beri saja ending enggak dia dekanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa rengko furan ne kesek kabar lo kak dinto kak mangkana mungkin alhamdulillah ne tuan rumah Ibu Fatimah tuan rumah Ibu Patia Pak Rasui biaya benih keng tak banyak keng cuman saya pikir benih urusan dunia keselamatan sesete akhirat marabu ajunan seteja ki abada aki pengajian maka ten kula yakin hakul yakin sesete kak dinto isapora seteja tu sana sareng Allah. Amin Allahumma. Ben kak dinto sebagai perbandingan ben paenga dek kau depan jenengan kak sengak kula ben sampian pada saya tore nak foto siapa aki untuk atu aki kau ajunan saya harap kula ben sampian tidak boleh kecuali nak foto kak tada tatangke nolongi cuma petong ngare kak cuma petong hari dulu nggak tahlil aja saya masuk ada entek mik edok-dok muntah edok-dok nonongin murda jena jagung di sana kan aku rokok namanya kita nangis yang kita datang wah itu nang di nakul ada kan do di sana kapan mik edok-dok
Masuk padahal ki ngetes emik bener ki ngetah dia saya dulu. Aja kapan masuk bener juga kata selangker neneng tupat tuna Roma ro. Aja berkata boleh kentelo kak ya. Arapa tak kira ngaste timun benih nak foto kak. Keng mun nak foto bu ben bekto. Tatangke Pak Polo Arena mun tak yonceng tak kira ntar kak. Satos arena mun tak Solo tak kira dateng. Nyibuna mun tak yundang tak kira hadir. Keng mun nak foto ben bekto kak. Makanya aku udah sering ngebela iman kak di mantore nak foto. Mungkin ke zaman tak pada zaman aku udah ben sampean lambek. Mungkin ke zaman banyak fitnah. Mungkin ke zaman banyak hiburan. Mun tak tegen ni anak kula ben sampean ni kalanyu aing mungkin gak aja macam. Iki napa ki? Mun lambak ki kene, kula tahun sangat-sangat kula ki kene. Ya mungkin bakun kene iki. Ajak cok-cok kak. Ada kene fungkan tok dia. Ambok semangka maki fungkan kene buana. Ya bodoh fungkan acem, fungkan tok si raja buana. Untungnya lanceng iki. Acem kak acem. Aku gula makin kene kira pikir untung kia kene kak. Gula ni ke Mekasen yang buat vaksina, Sumenep yang buat vaksina, Bongkalan Sampang. Gula benih keng tak taat ke pemerintah, cek keng takut ke cerum tajam pada rumah. Cek keng takut, cek rumah gula sebiasa ke rumah vaksin iki. Keng karo Sampang gula Mekasen ni kak epang legur yang buat muter balik kak buru lebat propo, yang buat propo buru lebat gentenan. Keng Mekasan sekalian gula pan buru apa tak bisa. Jalur satu arah mana po terdapat ke trotoar ya tak bisa lagi masuk. Ambil polisi napa boleh keng mobil bisa keluar. Orang kamu tak tega vaksin tak bisa keluar. Apa nak kena vaksin yang gula dan memecek tabung gula ni. Bi polisi dia kata kuda ada orang sih bisa keluar betul ni. Bi gula yang dia pengajian ramben nang iki surban bi gula pakai kalak gak iki kocapah pemireng. Pah nyeladar ke bunda je selain iam mbak gula ku tak pakai toro aki bi tibian bi polisi. Ngarannya guna kana kene main leker kak. Alhamdulillah yang gula. Oleh boro kana kene ada. Selain yang mbak kuda torot kak. Ni polisi ngaram ke yang mbak tak kira di KTP kok. Ni seling hakim wane mikir umur 13 tahun gula. Ara bae torot kada aja gulanya. Kira pikir ontong tiba-tiba ada faedah nongku kak. Makanya jadi pun ulama likulli syai'in maziyah. Tiap perkara ni ke beda faedah nak kapi kak. Kene beda faedah lagi ya polam sekene. Vaksinan pah lepas gula. Nya guna kan lagi ni salah iro macam ni bini maki abit tak berak gula kak engki ben mar perengaki kak maksud baji pada iyidina dia maksud tak gule compok maki sepedaan abit ban sepeda tak seke kak engki tepak kering apa baji dia dina on diminten gula ki kene tahun sangat-sangat kak orang gak dintoh eko caki pelak orang gak dintok eko caki hebat nek mun oni ngaji Quran dan kula ki enga mun bede orang pah pelak ngaji Quran pah pangaji na sae pangaji na genteng obo ya kapi sing ngalem iki napa ki makin mulai tada kak seyokor nek makin mulai dunya saya orang pelak mun lagi ngode soki pah ndik lako mapan senika akhirnya karena ukuran masyarakat nek makin au berkatunya sehingga orang gak dintok yang kep sukses deureum macarana antar katunya gak dintok lebih gampang sehingga pendidikan makin ini kesetabeng sekolahan sebersifat umum terkadang gara-gara pendidikan formal madrasah sampai korban aki kulit akan dia kan tu akan dia compo kak menekan telo jak ngocak tu yang mbak mulai nak gula ki compo gula ni kaki laku sekolah formal di SMP negeri rek naring les sing malam belajar bersama madrasah tak milo kak Quran tak milo itu nyaki bi ustaz tapi tak masuk ki Senin ni les tapi ki Selasa los ya repu los lah karuni kesek aku yang kira sare anapa makin mulai bedes ada bu seneka mun karo lulusan madrasah setiap apa kana eko bedes ada bu seneka Bengkalan nika mun karo lulusan madrasah waktu anda setiap apa mun karo madrasah mungkin kak coba setiap apa mun lulusan madrasah setiap apa ya setiap orang setiap apa Bupati Sampang ni kan teman ipimpin sareng Kiai Haji Fanan Hasim begitu Kefanan ni kemik Kiai Haji kak, mik Kiai ti telah asli lulusan madrasah kak, asli lulusan pondok pesan Mekasan, teman dipimpin sareng Kiai Haji Khalilur Rahman, mik Kiai Haji Bupati Nadimin, mik Kiai asli lulusan madrasah kak. Sumenep Kiai Haji Busrul Karim pernah jadi bupati, ser Kiai Haji Busrul Karim ni kak, asli lulusan madrasah. Bengkalan
Kiai Haji Fuad Amin. Mi Kiai Haji asli lulusan pesantren, lulusan madrasah kak. Cek ijazah SD nalega karo saya andi ke Fuad nih. Ijazah lain tak andi karo andi ijazah SD. Kalau bengal ngocap lan orang ngala sete kak. Menurut dia toko perong guleng ki. Kaneng ki kalau ijazah SD tanya ki kiai. Sampean karo ijazah SD mi bisa jadi bupati. Aja jawab ke Fuad. Mun ko andi ijazah SMP benih bupati jadi presiden nih kok. Artinya benih sekolahan formal lulusan madrasah. Gubernur Jawa Timur pernah diwakili oleh Kiai Haji Saifullah Yusuf. Mi Kiai Haji lulusan madro. Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah dipegang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mi Kiai Haji Gus Dur lulusan madrasah. Ki ada buat setiap lulusan madrasah. Apa cang takdir bernasib manusia nih kakak? Makilah S3 muntah andi takdir jual sati pada kaiki. Kanengki. Manusia ini kenapa cang takdir? Kuliban sampai lah usaha saus, tapi tak usah dia ada. Setiap pun madrasah, macam-macam kak. Benih larang sekolah formal kak. Saya ngocak ni kak sekolah SD, kuliah sekolah sanawiyah, aliyah, bahkan kuliah S1, kuliah S2 ke Sidoarjo nyolok. Keng sebelum kuliah dan kuliah ngaji sulam kita ngerti kak. Sebelum kuliah ajar Quran kita uning ngaji sampai mangken. Artena pakai ada akhirat masalah umum ya tore cek sampai kalah ya tore tak napa sih penting pakai ada masalah akhirat kuliah sering nggak boleh iman kak diman sahabat potran sampean ke SD SMP SMA S1 S2 S3 S tungtung S campur S degan S lilin S cop-cop S apa aja bagi kapi kak pala korang sahabat ke Surabaya pangalle ke Jakarta sing aja mulai munti telah beni dosen doktor profesor pro olah pro tahunan pro segi pro pokong anang cak pemulai mun tak tega ati teltun butun kak iki. Tapi kayaknya hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Putrana kauliban panjenengan berargana menurut Allah ketika andi ilmu syariat Islam. Sebisa apitaaki antara halal ben haram ben bisa alaksanaki ibadah ke Allah. Patek kiti telah tapi akhirat katore pak ada. Insyaallah itunya selamat ya akhirat selamat. Amin Allahumma. Asal kola formal ni kabunten tak kelero, sekelero mun marke formal sampai tak ngaji sekali, sampai tak bojeng, sampai tak sekolah madrasah. Keng mun dapat epokole, saya putra nak guleban sampian kak, sehingga itunya teka hajat, ya akhirat putra kaula ajunan masuk swarga, mantir segak dinto bedana. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ketika dinto saya harus paling garap, nak foto kak, nak foto. Nak foto ni kakaring tuan apa boleh ekhosos tak ekhosos ni kadepak kak nikah hebat temun nak foto mun ring lain tak depak mun tak ekhosos kak sampean mangken atu angki almarhum Arzaji gelak kan ekhosos ya ya bah depak kapi keng mun tak ekhosos tak depak kecuali etengke keras kuburna keng mun di nak foto napa boleh ekhosos tak ekhosos akili kan cerna karena beda debu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap lakona anak karing tua ni ka akili tibi makita ekhosos akki ka napa boleh ekhosos tak ekhosos pai depa ajunan ngaji Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sampian oleh kenceran satos ni ka ikere maki karing sepona ajunan mi bisa karena ajunan seoning ngaji ring tua lambe banyak abingnya gas kak kina bangki ring tua ni kesebab ada tiaki kau lepan jenengan oning ngaji mangka na panjenengan ngaji na pernah boleh ki khusus eke nga ring tua lajak khusus keng mundi anak agili tibi kak saya tak saya na pernah boleh pah ngangkat tanang anak ni kak Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira maka sedaja tusan ring supone kae sapa rabbi Allah kor gelem ngangkat tanang seni kana foto Allahumma panalanceng geluh oba kesepandaan Astaghfirullah li wa liwalidayya astaghfirullah li wa liwalidayya gemet tu senaring tua lanceng geluh oba kesepandaan astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi tu sana bapa tada mun bi anak itu agi sanika embuk mati kia toro aki mak le pada isapora astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi macam di telok mati kia sebutnya mana mak le pada isapora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah
Harap punya gila kan. Nah, Haji, aduh bah gula lo macam-macam ya. Ongguan, kak iya mun macam ding sambian nyaman lah kar satu ki kak. Bah set. Mun terus sepora sebut nyaman. Astagfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Ongguan deh kak. Sepora kak di benih kak misnari kanto kak di. Kak misnari borok ki. Akhirnya gue sampai itu lagi di OD bigun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar potra kaula ajunan. Itu takina potra pada sareng Pak Rasui, Ibu Fatima, terjugan Ibu Fatia, sehingga keluarga seda tak tinggal, tak toro aki, tak tina, tapi jaga kalau bendoa ketika dintok. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selamat kak, selamat. Lori, siapa yang bawa turun nak ada? Allahumma sholli ala Muhammad. Iki gua lagi ngaliak ke lampes kak iki. Kenapa? Sampai kau sana apa? Sampai duhur. Apa? Ki sajam pidato reka. Mun sampai 3 jam kini kamanto dina deh kemana? Ki ngaliak ke lampes kak, ke lampes Bengkalan iki. Boleh ke baro. Makanya gula gelak seporan sampai lambat. Saya mangkat dicompok kul petok gula kak. Dicompok sudah pak kata firni ke perak duja mah gula kak. Ki macet di pasar Telengir. Nelpon ke saya jemputan gula. Dan gula mobil sebab luar norak sampian bayi ke dalam maguncingan ke sepeda. Nah nyereng kiai gula ngibu mobil kiai kok. Iya macet abid dah kak iki. Teti tak langkong sepora gula lambat kak ki. Asli na benih gula selambat kak. Keng sampian si kak kantong ada kelu iki. Jika kesampian datang kau letung kan gula nyaman depak ngakan pah mule tak usah pidato kak. Terbi Allah pada kenging rahmat kak amin. Amin Allahumma. Sehingga kelaban aki lagi ketika dinto gula ben sampian selain adu aki almarhum aromasa ka abe ca abe bekal mati juga kak. Kak dinto bedes paling raja kak. Engak ka abe bekal mati kak dinto termasuk perkara paling epakon sareng Gusti Kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi kak dinto makon aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Pabanyak engak kapate, pabanyak engak kapate. Entar kata tangke si depak umur asli kula ben sampean keng nyada abe tibi kak. Nyanda abe tibi ni kena. Abe saya pikir ya Allah abe bekal mati, abe mati. Sekak dinto abe kak thank you. Mun masalah seseder jelas selamat dekat itu aki abe ni kena. Ni kesekir pikir gula ban sampean tak burung boleh bukan abadi ke Allah. Keng bekto Nabi Allah rahasia aki. Arapa mak leta enteng kak. Mun pah bekto ku bolo sesete kurang 50 tahun. Arum bukan gula ban sampean. Maju 40 tahun ngecok 10 tahun atau tobat kan dah iya kak. Akhir Nabi Allah samar mak le gula ban sampean ngas tete benare kak. Karena saya identik gula ban sampean ni cuma mate. Thank you kak. Kula sering ngabela iman kak diman. Ngarek rebe asli identik mate kak. Keng identik sambil ngarek asaka identik mate. Keng identik sambil asaka. Mungkin ngaji kati mungkin. Identik mari napa ngajian. Cek pun saya pengajian mari kula ban sampean ki odi. Identik mate kak. Keng identik sambil ngaji. Mulai identik keleban bagus ketika dinto. Insyaallah kula ban sampean pah sete umpama tak burung boleh bekal husnul khotimah. Mangkana usaha aki mate ni keidentik kelaban kelakuan saya. Asaka niat aki engkau si asaka dekeng nyari nafkah untuk keluarga atau rok parentana Allah. Tapi sakang sampean ibadah adentik mate kelaban asaka identik kelaban ibadah. Pas sete sambil asaka husnul khotimah kak. Karena mate ni kata kutu iroma. Kula andi matuaireng kak. Asaka ni kalau. Pukul 11 beda tatang ke kak dintoh antara kaleke. Itu mau nyander matuaireng kula ni kenyander kapung kana pao. Yang kukeng tedung itu rot etina abe kombe. Kol 12 mari abe kombe pakun nyander. Tetinya kukeng ngedah jagai gera kak. Asaka nyander kabung kana pao mate kak. Sanika umur. Makanya saya ngak sampean mun asaka, saya ngajak nyander kabung kana pao kak. Aji bah dai din nak jemune boleh. Nyari pun kana kurmis kak, bolangki kelenger gelu lekengki. Artinya napa? Tak pangki kula ben sampean bila saya tena teki kak. Sejelas itu sehingga entar ke acara ketika dinto abe ya Allah mati. Makanya cepon kanjeng Nabi abe ni kamu la aroma sejak bekal mati insyaallah an-nasat fil ibadah. Ibadah bah semangat. Amin Allahumma. Nomor 2 ketika abe aroma sejak bekal mati at-ta'jil fit taubah. Ketika andi tusa andi salah langsung nyon sapora ke Allah. Amin Allahumma.
Senomor telok qanaatul qalbi bima qasama Allah. Ate pa ridho kelaban paparing Allah. Pasoki tak sombong. Apa saya kesombongan? Kak cere ngalak patoran sekejap. Mate tina aki repu bina foto. Tenggi kan? Pateti orang melarat ya tak kira pikiran. Cek makelah soki kapan mate telo lamber saiki betelo lapis kan? Ada ceing, ada esaang. Mun parlo emeliaki kain sepaling cuba. Melarat pada dak fitnah. Sehingga aku leben sampian soki ben melarat sapi tak akini kecoma nafsu ka ate aslina mun masalah itunya ada fitnah kayak gini bang ki sesoki andik beras belum kolo kintal semelarat andik beras ning 3 kilo saare mun ada abi berempa sesoki pada telo pereng kak masa pelan soki pak habib pak sak kak pada kak se andik kelampi belum lumari semelarat andik kelampi ning telo pan yang kui rampegan situng masa pelan soki pak rampe sanga kelampi kak cek li kulik yang perak dadi aja kak iki. Pada dak fitnah iki. Sesoki melekasor, kula ben sampean semelarat tidung kasangger. Kapan ngideh? Pada amimpe. Masa bulan kasangger pada amimpe kula ben sam. Pada amimpe. Malah mun amimpe akemi sosan sika kasor juga. Karena mun amimpe akemi ini akemi yongku iki. Ada dak fitnah kak. Mate pada tak ikiba kak. Ada dak fitnah. Punten bani kula ben sampean tak oleh libur katunya sebahaya ketika lupa ke akhirat makanya kula ben sampean tori akhirat paka ada pate tori kengain ibadah tori pasai masalah keng tunya bi Allah paringin ya syukur ka Allah tak paringi tori pasabar insyaallah pada tetilan jalan masuk surga amin Allahumma karena kula ben sampean tak burung bekal abadi ka Allah semoga ajunan sedaja sehadir ajunan sedaja sebedeka dinto sareng Allah tak apa saya kecuali saya dalam kabadan husnul khotimah amin sedaja ajunan sehadir kesempatan mangkin semoga sareng Allah tak apa saya kecuali dalam keadaan ala kau bagus amin Allahumma dalam keadaan lestari atobat dalam keadaan banyak sangu banyak persiapan untuk ngadep da ajunan Allah bila saus kau leben ajunan sete ketika iman ikibah ketika dosa ampun isapora tak burung boleh bakal selamat keng mun kau leben ajunan beda dosa saya tak isapora manter nak foto belasa pada ben ari mangken maki banyak dosa ku leben ajunan keng mun bi nak foto kak dintoh enyo ona ki sapora mun bi nak foto kak dintoh iya kholeh maka saja dosa kau le ajunan isapora bi Allah amin Allahumma Santa manusia bekalan mulai deka kuste Allah ipa beli pole tua ben nguda tada ipele amal ibadana ika baile oleh sata jatuh sana eka sangu mule astau Rabbi zidna ilman wa waufikna cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong ki nyabah lancar celana bilanya becakaken leera kasta bentobat tada kunana nyuun sapora lo itarema astau
Ontong ongku seandi potrang ngerte pengetahuan agama ben malam Jumat ben malam Selasa deka kubur naring tua Yasin ibaca kakopur naring tua anyuun kisah pora astau Rabbal minal Rabbi zidna ilman wa wafiqna amalan makbulan. Penlestarian solat menterbi seangamal lagi Quran kak. Kanjeng Nabi ni ka adabu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Mangkana selangkong saya Quran ni kemudian sabe cek tas ngatas kak. Tak ketelak mun ngatas gelu kak. Jadi sampian sajadah yang par bayi maman ya deng sajadah ni berikat tok patengki Quranna sabe ya tas katok ni kakak. Ben maria salat, ben salat kan padang Quran ni kak. Jadi lestari salat cek kemun tak tege Quran ni kai kana kak. Pada sampian sengka seayat tak napa kak. Sepenting ben maria salat seayat. Berarti sehari sampai 5 ayat tak ikhlasah. Sebulan terus sikat ayat kak. Karena khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Amal sebagusnya kasih bisa ibaca terus-terusan makin legen sakoni. Pada setempo na tenang baca 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Masa lambak hulaban sampean seajar ngaji melarat kak. Uning ngaji makin tak ngaji mun tak king pasaan. Pasaan sing ngaji lek mun beda emik, mun tidak emik apa mulai. Jadi toreh long molong kan didik kak. Polamik tepak kada buna Kanjeng Nabi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran nikah karena sampean budian ketika ipa masuk akan neraka. Mun Quran nikah baca Quran setak maki iki baka swarga sampean. Dadi deki kak sampean mulai dikantongan kita abujang duhur ta iki. Sehari Quran kak sek atas joh ajo cek semacam mun ngatas gelur kak. Dadi deki sehari bisa sampean kalak sabek kebebe kak. Nyade ki katok sabek itu sekatok isiting sejadah. Dadi pana salat katelak pasti engak sampean. Sampean kapan jaga emre abojeng cender jaga kalak gelu kak pala akhir seayat saus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim Bebunten tak napa kak pada sampean timpun akhir seayat tak napa deki mari asar buka boleh Bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim mari maurib kana boleh Bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul adzim insyaallah kompoya 2 hatam tohen aja kak iki lekula ban sampean kompoy 5 hatam surat napa kak cetak hatam hatam tengki kak torikeun mangken menter bisa angelakon ni kakak pada tempo na tenang tambahi 2 ayat 3 ayat sepenting pun mari apa jeung usaha ki ngaji kebiasa ngolong-ngolong kan didik kak tak pangki umur kula ban sampean napa kali sebulan napa kali setahun mi pola karina umur ni kai kibatoat ketika ditut dilancelan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma menter bisa ngamalaki kak termasuk sing ngocak menter bade bisa ngamalaki mak dia tak karonyoro malolo engki amin Allahumma Ibu Patia, Ibu Fatima sareng Bapak Rasui saya bedaki acara ini kebanyak biaya mantir Allah kente kelaban kente selangkung banyak ajunan serabu ni kebenek yang tandi lako kak makin pada king sahakaan saya pikir landu engki karena usum panca engki kak tapi demi nyampurnaki acara tretan hadir sampean muang bekto salaku demi nyampurnaki acara sampai acara sukses ketimangkin kula makin di Bengkalan ujau udah tengkak kantuk yang mun sampean tadi entar gagal acara reka jadi acara ini kesukses gara-gara sampean Rabu kula makilah tege depak kak kanto terus jam setengah perjalanan keng sampean tidak hadir burung acara deh dungka-dungkari jauh kula makin ada orang pakuna pidato hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat ring mate morbah ngucak tak beres ya kok jadi makin ini acara sukses gara-gara sampean Rabu saja kak
lakoi tinggal lagi sengkai je kaje ngantuk je kaje itu aki naga serabu ni menteri pelancenga umur sedaja sampean menter sampean sahadir teka hajat menter putra panjenengan tinak foto solihin ban solihat sebisa atu aki panjenengan ketika panjenengan ampun abali dak Allah bingkengan itu aki na menter tak sete mun tak tege Pak ziarah ke Mekah Madinah itu aki na menter tak sete kecuali kalimat terakhir la ilaha illallah ban menter kaula ban panjenengan apolong pole dalam surga Allah bingkengan ka amin Allahumma sakak dinto si bisa turaki kak ampun duhur manabi beda keliru beda salah beda bahasa saya tak pantas masake tak sesuai sapur aki kaki manabi beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah manabi beda salah asli umbar dari keentengan badan kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.